Лыко. Yemişsin özün, yemin mi? Ki payıntolar gelirler bırakın. Bölüm tergö kızmatın tergöçüsü. Mına, bölügüm kızmаттык. Жалгат шарт ички иштер бөлүмүнө жарандар арыз менен кайрылган жана Жалгат шарт ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын ыкчам өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлгөн оперативдик иликтөө иштеринин натыйжасында аталган жайда сойкулук иштери жүрүп жатат деген маалымат келип түшкөн. Ошол маалыматтын негизинде кылмыш иш козголгон. Чоңуз, акчаны азыр сизге берилген акчаны өз ыкчарыңыз менен бересизби? Өз ыкчар менен бергенге укугуңуз бар. Азыр сиз бербесеңиз, биз тинтүү жүргүзүп акчаны алабыз. Чоңуз, акчаны бересизби же издейли өзүбүз? Басыңыз, көрсөтүңүз, бериңиз, сиз дагы басыңыз. Бири-бирибизди туура түшүнүп, түз мамиле кылайлы. Баскыла. Бизге өтү. Азыр айтып атат. Бул кыз айтып атат, сизге бердик деп. А эмне не давали? Күрүштү мен каяктан билем, менде күрүч. Акча акча. Билбейм акча. Кимге бердиң акчаны? Onu akçalar verdiler olsa. Bir tane aç. Akça konuşuyor. Just istiyor. Dur akçası. Gördük. Tak. Kepayıntılar gelinizler. Kepayıntı kilo kadar. Kitaplar ne olsun olsun. Pantolon ne girmez. Так, сверху алганда CF 24 30 601 24 30 601 и на биринчisi SS 21 69 656. Маке. Bu polun akşam çalışıp koyman onu. Yok, o seyfini açık gerek. S Vısı. 71. O. Gerek yok bizler. Oldu mu sabah? Ketti. Tak. Açılgan işletmenlerin Karaçan'dan mı? Vısı. Vısı. Semuk. Gerek de. Mağın karma. Ne kama? Patent. Tamam sen o sevdiceğiniz bu sonuçta. Kaç kız var bizde? Tamam yapıyorum. Çay, çay. Nasıl yaptın? Çıkma.
inşallah masalalar o mevkamlarda kırmak İkincisi de öyle. İkincisi şu böyle. Bunu kayırdılar. Oğlum ben mevkamda tampil yansın. Sen kaç atacaksın? İsteğin kaç oldu olacak da? Hadi sen biliyorsun. Ya. Altı canım. Abi görmüyor Ya. Kaç işte gelin olacak da? Ya. Dur getir. Otur bey. Dur.